चैनल असिना ngasi puduna lakchari corona maraksida haina mingthonba article asi manipur gi local newspaper kharada phongkraba article amani hairiba article asibu ibirakpa Romendrajit Moirangcha COVID-19 dagi ngakthoknaba leingakna akanba lockdown checksina thambiri miyamdadi nomagi tangai fadana changadaba chana thaknaba polamsing phangba ngamnadre खर खजिक्तंग फंगलिबा सिगी ममलसु अतिया पकना वांगख्रे मियामना सोर होलिबा सिसु 90 डिग्री दा चनिंग चमांग ताना होनद्रे निंगसिंग बयाई चाइना की वुहान दगी कोविड-19 नाब खुदिंगमक चाइथोक्तना मफम अमतदा पुन्ना थमखी अदुबु मदुगी पुरा ओना तैनबदा लमदम सिददी लबुक्ता हार चाइबगुमना मानबा चाकथुंगी मवोंगदा मणिपुर की डिस्ट्रिक्ट खुदिंग केंद्र खुदिंग सिंथुंगना चाइबिरमले केंद्र खुदिंग कम्युनिटी क्वारंटाइन सेंटर डिस्ट्रिक्ट खुदिंग क्वारंटाइन सेंटर कोविड केयर सेंटर कोविड टेस्टिंग सेंटर मानब थाकत थुंबीख्रे निंगथीना प्लानिंग तौद्रिंगै मिनुंगसीदा युमफम ओइरगा ngamgadra haiba khantahogda मेडिकल एक्सपर्ट सिंगा निंगथीना सुताना होगदबा करिगुंबा कैंपेन अमा मानबा मवोंगदा पाइखलकलिबा थोक्सिल थौरांगना ngасidi लमदम असिदा कोविड-19 पॉजिटिव मसिंग इसिंग इसाउगुमना हेंगलकली सीबसु मसिंग हेंगलकली चही हुमुद्रा की ममांगदा मनिंग मखा तमलकलबा भारत मालेमदा ख्वाइदगी चाउना डेमोक्रेसी चलिबा लेबाकनी अदुबु लंबी की सिदाइदा तुम्बा ख्वाइदगी लाइरबा मिसिंगसु यामना लैबा लेबाक अमसु ओइरी पुमनमक्सी तोइना उमनबदगी काउथोखिदुना लैंगाकना वार्निंग अमतसु तौरमदना साइंटिफिक ओइदबा मवोंगदा नुंगसिता संदोको वायरस की वाखलदा अमुक्तदा भारत पुंबा लॉकडाउन तौसिनखी अदुगा मपुंग ओइना लॉकडाउन तौगदबा मतमदना ट्रेन अमदे फ्लाइट सर्विस अमुक हौहनखी पुमनमक्सीना ngасidi ओलंपिक ता मांजिन थाबा ngamdrabasu इंडिया कल्लबा लैबा कया माइथीबा पिरमदुना कोरोना चैंपियन की कंपटीशन दा हौजिक फावबदा सेकेंड रनर तारे कोविड-19 की कल्लबा लॉकडाउन मनुंगसिदा सरकार सेमबगी लालसु लैबाकसिगी स्टेट कयादा चथखी इखंग खंगौदना प्रजा मियामगी तुंगिनी हाइदुना पेंडेमिक मरक्सिदा लेजिस्लेचर की पावर सुंयाव यावदना एग्जीक्यूटिव की पावर कैबिनेट ना नेशनल एजुकेशन पॉलिसी NEP अप्रूव तौखिबा अमदी एनवायरमेंटल इंपैक्ट असेसमेंट EIA पुथोरकपा मसिना चलिबा पाखोंगसिना करिनो अखोई मियामना हौजिक यामना मुन्ना खनगदबा वाफमदि कोविड-19 की कल्लबा लॉकडाउन मनुंगदा भारत सरकार ना मफम अमदगी अमदा फ्लाइट अमदी ट्रेन सिजनरगा मी होंदोक होंजिंदा यामना थवाई याउना तौखिबा मरमसिना करिनो तसेंगबदी कोरोना वायरस की ख्वाइदगी नकनबा मरुपसी फ्लाइट अमदी ट्रेन नि मखोई अनिना मालेमदा कोरोना वायरस पु पैंडेमिक नि हाइना लाउथोकहनखिबनी अदुगा हौजिक मपान लमदा मणिपुरी मचा मयाम अमसु लैरि हौजिक मपानदा लैरिबा मखोइबु मफमदुगी मियामना चतख्रो लैरनु हाइना ताथी तावैना तौरखिबगी पाउ थोइना लैते मणिपुरदसु ngasiमक मपान लमगी मी मयाम अमा लैरे असुमना मफम अमदगी अमदा चथोक चसिन तौहंदना चक्सिनना लहेलमलबदे एटोम बॉम्ब गुमना पोखाइरकलिबा कोविड-19 की थाक असि यौरमलोय मपान लमदा लैरगा मफमदुगी मियामना अमदे लैंगाकना थवा साबिदि हाइना खनबदि हेंजिनना खनबा ओइगनी मसिदि यामना कम्युनल ओइबा तमथीरबा रेसिज्म की वाखलनी ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर मोदी जी की ngaksamda yetliba lairum phi aduna taklibade manipur aikhoisi macha manawgumna khalli haibani asumna satharagliba covid-19 gi yaifa thorang sing asigi manungda karigumba campaign amagi manamde natonda phajana phawre amaromdana khangnara natraga khangdanara lockdown khangtok toksinbadage migrant worker sing lambi lamjawda khoiren paithokpagum paithorakhe makhongna mayum hanbai lambi da mathwai thakibasu kaya amasu yaukre लॉकडाउन थुगाइबगी पुलिसना फुबदा सिबसु याउख्रे वार्निंग अमतसु तौदना खुदकदा लॉकडाउन तौरबदी इंडियादा करी थोकपा याई खंगना लेपखिबा वारेपला नत्रगा खंगौद्रे हाइगदौरिब्रा तसेंगना ngang हाइदोकनिंबा कोंगाई लैदुनासु फेस मास्क ना चिन असि खुमजिनदुना तुमिन्ना पाचा मैतैगे ना ताथिरबा अहल अमगुमना खांगबा तारी कोविड-19 की लॉकडाउन मनुंगसिदा लांजाउसिगी लालक्सिदा इसागी खुदोंचाबा फंगदबा लैरदे इकाइबा हाइबदु इरुजद्रबसु पैसाना सामथोकपा याई इराई लाई खंदुना हंदक असेंबली की खोई मयाम याम तोइना मरांग हौरे नहा नोंगमदी दिल्ली फावबा पाइरुबा खरसु याउख्रबनी लॉकडाउन मनुंगसिदा खोई उपु मनुंगदा खोई थुमनरबा खोई मरांग काइना यावरमगदबा माले मदु मुनगदबगी खोई मयाम तोइना चिखाइनै खोही तबु इखौ लांजरिबा हयिंग खोई मयामदे महौसाना खोही मुनबगी खोयाम मथुम मरांग हौगल्ले इसिंग इचाउ इकंग नत्रगा युवार हाबदगी अमांग अता थोकलिंगै मयामना अवाबा तारिंगैदा लैंगा की खोई मयाम खोही मुनगदबगी कोइपाई पाइनरकपा हाइबसी महौसानी नाकल अमरोमदना ड्रग की मार्केट ते लॉकडाउन याउदबा माले नोंगमगी ड्रग मपई फाबगी पाउ ताई ड्रग फारबसु ख्वाइदगी चाउबा मपुदुदे फाबा तहोइदबा माले यामना शक्ति लैबा शक्तिमान गुंबा मी ओइरंगदबा माले ड्रग की कारबार तौबिरिबा सरसिंगसी बेगता सतरंगी सेना पावर लैबा अकनबा मी सिंग सोइदना ओइरंगनी फारुरिबा मीदु ओइना कैसुम संगदा लैगदौरिब्रा करिनो अमदि तौरे पुलिस फाउबा मथौना मरिंगजेल पुथोक्तुना ड्रग ललोलिबा शक्ति कापुर सिंगदु फागदबा तनबा याउब्रा खंगदे लॉकडाउन मनुंगसिदा चा थकनबक चीनीदी मरांग कायना फंखिद्रे अदुबु ब्राउन शुगर दी तोइना पुसिलकपै पाउ तारी समासिना लैखा ताना मांगख्रसु मखोई खुजो खरदे पैसा पाइहौरगे खनबगे फजरबा खोंथांगनी
मसीनी ngasi gi democracy na aikhoi khudingmakta chap manana piriba ningtamba haibadu corruption tawriba natraga brown sugar gi karbar chathariba sakti kapur sing adubu pharuba police officer natraga CBI officer phauba transfer tawkiba mayam yaukhribani Nongma pandit aman haiki award haibagi nungi oiba wahan thokti keep quiet don't make noise haibani masini hojik chathariba capitalist democracy gi serial play asida actor singna sanariba lila miyam na babok oiri hakam wawa chali phana phaba hero natraga heroine oiduna su flop chalaba drama adubu correction tawruba oithokloi director singna athingba pirakani manipur da su hojik tinfa kakfai kang mana chingba jiba sing marang kaire matu sonba ngaklo leijadaba mina phattaba aranba thabak tawrurabadi choirak dandi phajana phangani aduga durjadon gumba rabon gumbana aronba karbar tawduna senjau pairi badu thigatuna pharurade pharuriba misaktu oina sana konongi dandi phangani hojik matamda ahenba sakti paigi hairade mi uroidaba yumgi kachin amada hitler gi photo phajana ama thelaga changnai na duk thangmai katlaga irat thongni jagadabani mapok langlon khudingda supnam sakti nangbu thadok loi haina chama mangarak ninggadabani karigumba kanda huinau machagumna namai phet phet haiduna ite sinagadabani nangondagi sakti leiba guru sing adugi maphamda mirak narak yenglaga guru gi kripa phangnaba charan sokna sangdokadabani khoi khunai sida miyam gi sakti ase bot thadaba hek loikhiba mikuptudagi loikhre bot kaduna makutta sakti paisin khiba mikuptudagi miyambu lambi gi sidaida inthoklaga miyam gi mihut singna sorok mayaida gari yangna thoraga athuba emergency chatpa horakani Traffic jam phana leirasu honorable singsi hana chalan gadavani maramde makoi gi thabakti matam khivikta emergency ngaktani miyamdi ana ayek yaurabasu traffic rule ngakna tapna gyan tana chatkadavani masibu kawi miyamna semkhiba miyam gi laingak democracy ana layeng sangda oirasu honorable respected sir hoi masamak natragasu mari mata lakladi makoi hana thawai haksang yauna chaksina yengthokpi gadavani maramde makoi siba yadaba yamna maru oiba mini makoi ga yengnarubada misam aikoi se chithi segum gumbani miyamna parliament aikoi gi mihukni haina thagalaga parliament ki chokri da khinduna thamliba murti sing asi labukta thamliba uchek ngangnaba charuna saba miduga sumsum manarakle nungsit sitlaga lengba nungsit sitraga tuminna leiba maron su kaya thokte maron thokpa khara yaroktuna law khonglurabasu angawba taraga tokani makoina tumlingai lengak na warip mayam ama lawkhiba kongai ne nongalaga khabar paruba matamda khangprek khangba parliament ki honorable mayam yaukhrani covid-19 gi chaina khangbada miyam na thawai wana ringai lalaksida momon noktuna kumgi yaksang lakpagum harauba miyoi khujok kharasu yauri thika makhal yame makhal khudimaki thika sing asina honari base masagi lantum wangna paikhatnabani miyamgi waba wadabade makoina khanthabagi matam thoina leite saba loiraga wagi changak phok lokthokringai sangaba nangdana kintharakiba thong mayam yaukhrabani jenari bathika darsu engineer sumatik chaba chairak pikhibagi paude taba kaya takhide natural disaster da thika tawriba singna miyam gidamak kapna paisa bandan paisalhaunaba wana honajai tasengnamak theater natraga film da tawba acting dagi real life ta tawbasina lubadi hele haukiba march amadi april da kendra amadi rajya sarkar na covid-19 naduna siba yauraba amadi front line da leiba singna siba naba yauraklabade pungning thogatpo oina paisa pigani haina laukthokhiba leirabasu pikibagi paudi mayek sengna miyam na taba phangdre lockdown manung sida miyam na chana thaknaba marang kaina phangba ngamdrabasu corona virus ti mafam khudimakta manaba chakthungumna sinba thungna yanthok piramle